I tako, šta kažeš kume? Ima kod da ga je Lađar pravio, jel? Veći točak od tebe, vrela. Ide tebi to. Ide mu, sve no. Evo sad ga ovdje gledaju. Maši. To neki pederi, bre. Da si zavide kume. Ne zavide, nego su besni što im pašimo ribu. Moja, ovdje imam rajku. On ti bolje od nekih ti pravnika brakunate, vidi ovo. Ne, kažeš samo. Mane, znaš li ti da sad činiš prekršaj zakonski? Ti nemaš dozvolu za vožnju ovoga. Jedva znaš da voziš bicikli, ti bi odmah da voziš brod. Za voziš brod treba da završiš prvo školu, 4 godine, pa da imaš 3 godine staža, pa se kod da polažeš, onda dobiješ pravo da ga voziš. Opasno. Znači, ovo je snimljeni materijal kako si učinio prekršaj, obzirom da je danas narkozapovednik, prema tome on može da odgovara za to. Da se pojednik sedi, puši, hlači u stomak, boli ga udarjem u svoj kuma. Ovdje ću spavati. Zato se napudi krčka. Da malo zoomiramo. Ulica krčka se sunca. I to u sve tamburiju. Ti nikad jedno da znala da vozi onog krvane na. Ti se zato na to. Ti se zato. Tebe zoomiramo.